إذا الشمس كورت Vakti ki gün keçe düyürülşeyen düyürülse. وإذا النجوم انكدرت Ve yıldızlar dökülse. وإذا الجبال سيرت Ve vakti ki dağlar seyrettirilse. وإذا العشار عطلت Ve vakti ki boğaz bolonunu 10 yıl geçen diyeler eyisiz muattel kalsa. وإذا الوحوش حشرت Ve vakti ki vahşi hayvanatlarını cem edilse. وإذا البحار سجرت Ve vakti ki deryaları yakılıp od edilse. وإذا النفوس زوجت Ve vakti ki ruhları cesetlerine dahil edip ruh bilen cesetini cüft edilse. وإذا الموءودة سئلت Ve vakti ki diri defnedilen täze doğulan qıyızlardan sorulsa. بأي ذنب قتلت Haysi günah sebep öldürüldü deyip. وإذا الصحف نشرت Ve vakti ki amal defterlerin ağızları açılsa. وإذا السماء كشطت Ve asmanlarını yok edilse. وإذا الجحيم سعرت Ve vakti ki dozakını yakılıp kızgın edilse. وإذا الجنة أزلفت Ve cennetini muttaqilere yakin edilse. علمت نفس ما أحضرت Her insan bilir kıyamata ne medat takdim edenini. فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس Pes qasam içiyarın öz medarında seyredip gediyen ve devre felakis tamam bolanda yine izine rucu etyen ve ga vaqt günün şu anda qarar tafıp görünmeyen mahfi bolyan yıldızlar bilen والليل إذا عسعس ve qasam içiyarın gece bilen vaqti ki qaranqı bolsa والصبح إذا تنفس ve qasam içiyarın sobh vaqt bilen vaqti ki dem alıp yaqtılığını yayratsa إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين tahqiq bu Qur'an fiilaglı rasulun ve nihayette kuvvetli ferişten ve arşın perverdigarının yanına hurmatlı ferişten ve aydanı edilyen ferişten ve asmanın melekutunna emin bolan ferişten getirip getiren sözüdür. وما صاحبكم بمجنون Ve sizin yoldaşınız bolan Hazreti Resul-i Ekrem mecnun ve değerli değildir. ولقد رآه بالأفق المبين Ve tahqiq şonu gördü, yani Cebrail'ini gördü, asmanın zahir kenarında. وما هو على الغيب بضنين Ve ol gaybın esrarlarına bakil değildir. وما هو بقول شيطان رجيم Ve Kur'an-ı Kerim merdut bolan şeytanın kefi değildir. فأين تذهبون Pes hak yol aşkar bolandan soň hak yolu terk edip nirek barýaňyz gumrah bolup. إن هو إلا ذكر للعالمين Değildir bu Kur'an meger pend ve nasihattir alemga. لمن شاء منكم أن يستقيم Sizlerden ol bir adamı nasihattir ki doğru bolmagy istiyardy. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين Ve siz doğru bolmagy istäp bilmersiňiz meger alemin perwerdigary bolan Allah'ın